Ikipe ya APR FC imajije gutsinda ekipe ya Elimelech ibitego bitatu byose ku busa. Uyu munsi hari hateganijwe umukino wa gicuti wagombaga guhuza ekipe ya APR na ekipe ya Elimelech. Uyu mukino wagombaga gutangira ku isaha y'isa 12 zo ku mugoroba. Nkuko maze iminsi mbabwira ko ekipe ya APR FC ari ikipe ikomeye, nubwo cyari kibazo cy'igihe gusa kugira ngo itangire gukomveka abantu cyangwa se abakunzi bayo. Ekipe ya APR rero ibigezeho itsinda ekipe ya Elimelech ibitego bitatu byose ku busa. Udushya twaranze uyu mukino wa ekipe ya APR FC na ekipe ya Elimelech nuko nta muntu wari wemerewe gukamera cyangwa se nta YouTube yari yemerewe gucishaho uyu mukino wahuzaga ekipe ya APR ndetse na Elimelech. Aya na makuru turaje tuyasesengura. Umugabo witwa Niyomugabo Claude yamajije gusinyira ekipe ya Elimelech kuri miliyoni 50, miliyoni 50 z'idolari nizo ekipe ya Elimelech yabaye iha uyu mugabo witwa Niyomugabo Jean Claude. Ubu tuvugana confirmed n'umukinnyi wa ekipe ya Elimelech. Iyi ekipe ni ikipe yo mu gihugu cya Sudani. Byagenze gute rero umukino wo kuri uyu mugoroba, kuri uyu wa mbere wahuzaga ekipe ya APR na ekipe ya Elimelech? Bije kurangira ari ibitego bitatu byose bya ekipe ya APR ku busa bwa Elimelech. APR mu minsi yashize yagiye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare ikina umukino wa gicuti na ekipe ya Sunrise. Ikipe ya APR iza kwitwara nabi itsindwa igitego kimwe ni ikipe ya Sunrise, ariko n'ubundi ni ibintu bisanzwe kuko nta ekipe ipfa kujya hariya kuri stade Gorogota cyangwa se stade Amabati ngo ihave amahoro. N'ubundi ibi ni ibintu bimenyerewe, nta bidasanzwe. Bakunzi ba ekipe ya APR, bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni muze hano kuri TV2 Live Rwanda, hanyuma mutere agatebe niturangiza tuganire dusesengure iyi ekipe yacu, iyi ekipe ya APR. Nagira ngo abakunzi ba APR muze dutera agatebe hanyuma twicare tuganire kuri iyi ekipe yacu. Abantu benshi iyi ekipe ya APR ntago baba bayiha amahirwe, keretse ngewe uyirebera mu isura abandi batayireberamo. Ejo bundi ekipe ya APR ifitanye umukino na Resegre di Congo, ariko iyi ekipe ya Resegre di Congo iratinyitse kuko iri gutsinda umuhisi n'umugenzi di. Iri gutsinda umuhisi n'umugenzi, uwinyuzeho wese iramutsinda. Uhuye nawe wagira ngo ni Rayon Sport yigendera, ni Rayon Sport yo mu Rwanda di. Ariko ekipe ya APR yagiye gukina uyu mukino abantu batayiha amahirwe yo gutsinda uyu mukino. Ariko ngewe mu mboni zanjye narebaga APR nkayibona mu isura nshya, nkabona ni APR igomba gukora ibintu bidasanzwe kuko nayo iri mu gihe kidasanzwe, mu gihe cyo kuvugwa, mu gihe cy'amagambo atari meza bari kugenda bayivugaho. Ariko ngewe iyi APR ndi kuyireba, ndareba ari ikipe izaba ikomeye, ndareba ari ikipe izatanga akazi, ndayibona nk'ikipe izagera kure muri CAF Champions League. Kuko ni ikipe yacu, ni ikipe y'Abanyarwanda. Sinzi n'abantu bayanga ahantu ibyo bintu babikura, kuko ni ikipe yo mu Rwanda nyine. Twese turifuza ko APR imera neza, kuko iyo APR itameze neza twebwe turababara nk'abakunzi. Iyo APR itari kwitwara neza, shampiyona yo mu Rwanda iba iri kujegajega,
rero turifuza ko iyi ekipe yacu rwose yitwara neza cyane kugira ngo natwe tubone kompetisiyo ikomeye hano muri kino gihugu cyacu. Iyi ekipe ya APR yazanye umutoza wo kongerera abakinnyi imbaraga. Amazina y'uyu mutoza yitwa Fazil Mohamed Fazil, akaba ari umunyamaroke. Uyu mugabo waje kongerera imbaraga abakinnyi ba ekipe ya APR ni umunyamaroke, hanyuma akaba aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mupapa yaje none azanye n'intsinzi, ni umunyamugisha, atera umugisha kuko yaje ahita azana n'intsinzi muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Uyu munsi rero nkuko twatangiye tubibabwira, match yaje kuba ekipe ya APR rwose 60% yihariye umukino nayiha nka 60, hanyuma iyi ekipe ya Elimelech nkayiha 40%. Ibitego bitatu nibyo byabaye ikinyuranyo, hanyuma igitego cya mbere cyatsinzwe na Amani Michel, niwe watsinze igitego cya mbere cya ekipe ya APR FC. Igitego cya kabiri cyaje gutsindwa n'umusore wa APR, abantu benshi muramuzi, yitwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Ku munota wa 67 nibwo uyu musore yaje kuba atsindira ekipe ya APR igitego cya kabiri. Hanyuma igitego cya gatatu cyaje gutsindwa na Uwiyaremye Fidari ku munota wa 94. Ubwo bari bongeyeho, bari mu minota y'inyongera, nibwo Uwiyaremye Fidari yaje kuba atsinda igitego cya gatatu cya ekipe ya APR. Mu by'ukuri kuri uyu mugoroba ikipe ya APR yitwaye neza cyane. Ngendeka abe ariko mbivuga, ikipe ya APR yitwaye neza, ndetse yongeye gusa nkaho igira akantu ishyira mu bafana. Hari akantu yongeye gushyira mu bafana, ubu noneho abafana navuga ngo bayigirira icyizere. Yego, abafana bayigirira icyizere kuko mu mikino yose ikipe ya APR imaze gukina, twibukiranye, imaze gutsindwamo imikino 2 yonyine. Imikino yose ikipe yatsinzwe na Gor Mahia kuri Sekafa Kagame Cup, yongera gutsindwa ejo bundi hashize na ekipe ya Sunrise. Ayo makipe niyo yashoboye gutsinda ekipe ya APR, iyindi mikino yose yarayitsinze. Nanone wakwibaza ngo ahari aba bafana ba APR ntibaba bayishyiraho igitutu bakerekana ko iyi APR idakomeye kandi APR ari ekipe ikomeye cyane. Mbibutse, Mucyeba we arakubita, umuhisi n'umugenzi wo bahuye wese arakubita, aratsinda, kandi ari gutsinda aya makipe akomeye. Kipe ya Rayon Sport iri gutsinda aya makipe agiye akomeye. Ekipe ya APR nkuko nakomeje mbivuga ntago ari ikipe mbi kuko ifite abakinnyi beza. Abafana bamwe ba APR bagiye bavuga ngo ekipe ya APR ngiri gukinisha ngabakinnyi ba APR ngo bajya mu kibuga bameze nk'ababosi kubera amafaranga menshi babahembwa, kubera amafaranga menshi baguzwe, ngo bajya mu kibuga bameze nk'ababosi, ngo ntago bagenda ngo bagiye gukina. Niko abafana ba APR bagenda bavuga. APR tuyifurije amahirwe masa, imyiteguro myiza, bari kwitegura iyi ekipe ya Rezegere di Congo. Ikipe nayo itoroshye, yatsinze za Simba, yatsinda za Yanga, urumva ko ni ikipe
itoroshye rwose. Niyomugabo Jean Claude yerekeje muri ekipe ya Elimere, hanyuma yayisinyiye imyaka 2 gukinira iyi kipe ya Elimere, hanyuma bamuhaye miliyoni 50 z'idolari. Uyu mwana nabarya yangaya pe, sibyo? Nabarya yangaya.